Inshuti z'ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda, turigeze ku kiganiro cya 22. Kuri iki kiganiro rero cya 22, nkaba nifuje kugaruka kuri ya raporo y'umuryango w'abibumbye y'1960, ubwo ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwasuraga u Rwanda icyo gihe mu rwego rw'igenzura. Iryo genzura rikaba ryari igenzura ngarukamwaka, ariko akaba ari igenzura ryaje u Rwanda rwarahuye ruri mu bihe bikomeye, ibihe by'imvururu zo mu kwezi k'Ugushyingo mu 1959. Icyo gihe rero muri Afurika yose tukaba twari muri muyaga ya za independence. Nkaba nagira ngo rero muri iki kiganiro kigufi ngaruke ku gihugu cy'u Burundi, ku iyo raporo ivuga ku gihugu cy'u Burundi, kuko hari ibibazo twagombye kwibaza. Ikibazo cya mbere ni ukumenya cyane cyane ko tuzi neza ko u Rwanda n'u Burundi byari igihugu kimwe nk'uko mubireba kuri iyi carte. Iyi carte bashyize imbere, nk'uko mubireba, iyi ni ikarita y'u Rwanda n'u Burundi, bikaba byari igihugu kimwe. Iyo mwitegereje neza murabona ko Bujumbura ni muri iri bara ry'umuhondo, hano hasi ibumoso ahegereye rwose ku gasongero ka Tanganyika. Iyi ni Tanganyika, akaba ariyo yari umurwa mukuru w'u Rwanda n'u Burundi. Hakava rero uyu muhanda uzamuka ukaza ukazagenda, noneho ukazabona kugera Astrida ariyo Butare y'ubu, ukazabona kugana i Nyanza ariyo yari umurwa mukuru w'ubwami bw'u Rwanda. Kigali rero murayireba hejuru hagati, hano handitse Rwanda, hanyuma mukareba na Gitega, iyo bitaga Kitega, ariyo yari nk'uko ari imirwa ibiri yombi yari yaciwe n'Abadage bagerageza kwica mu gihugu hagati, ariyo n'ubu ngubu ariyo mirwa mikuru y'ibihugu byombi. Bujumbura ikaba umurwa mukuru w'ubukungu w'igihugu cy'u Burundi. Nk'uko mubireba rero, mu by'ukuri umupaka w'u Rwanda ubu ngubu ugizwe n'umugezi wa Kanyaru uturutse mu ishyamba rya Nyungwe, ukaza ugaca kuri ibiyaga ukajya mu Kagera. Nicyo cyonyine cyatandukanyaga u Rwanda n'u Burundi, ariko ntabwo twavuga ko imigezi no mu Rwanda imigezi irahari myinshi, harimo za Nyabarongo, za Nyabugogo n'ibindi. I Burundi naho irahari myinshi. Ikindi twabonye ni uko u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu byenda kumera kimwe, cyangwa se binameze kimwe, haba mu byerekeye amoko twagiye tuvuga, Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Noneho ikibazo umuntu yakwibaza ni iyihe mpamvu imvururu zo mu 1959 zabaye mu Rwanda zitageze i Burundi. Ni iyihe mpamvu mu gihe cy'ubwigenge u Rwanda n'u Burundi bititwaye kimwe? Nicyo rero dushaka guheraho. Ariko mbere yo gutangira, nkimara kuberekana nagira ngo ngaruke nanone ku byo nari nababwiye mbere. Hano nabashyireho ikarita ya Afurika ibumoso. Hano nimwitegereza neza, ahangaha iburyo murabona icyahoze ari Afurika ndage y'Iburasirazuba, mukabona Tanganyika nyine uko ingana ndende, mukabona n'uduhugu tubiri duto, u Rwanda n'u Burundi twegereye Kongo, mu ibara ry'ikigina. Hanyuma rero hano bakabereka iyi karita nayo narayiberetse, ibereka neza uko Afurika ndage y'Iburasirazuba yari iteye. Ariko ntabwo navuga Burundi ntavuze ku byerekeranye n'utuntu tumwe na tumwe tuzwi. Mu bintu bimwe na bimwe nshaka kubereka ni ukumenya nk'aho ijambo amahera rituruka. Amahera bituruka ku mafaranga yakoreshejwe n'Abadage bakigera mu Burundi, akaba nk'uko mubireba hano ari Heller.
uhera, ari ibiceri binyuranye, nk'iki cyakozwe, iki cy'amahera 10, ikindi kikaba ubona ko gipfumuyemo hagati, hakaba icya kabiri cyangwa se icyo wakwita inusu y'ihera rimwe. Iki ni igiceri cyakozwe mu 1913. Izi rero ni timbre twa dupapuro bashyira ku mabaruwa umuntu yereza mu mahanga. Nk'iyi ni timbre y'amahera 45. Izi rero timbre y'amahera 2, ibintu nk'ibyo nashatse kubereka kugira ngo murebe. Ushobora no kubereka amafoto yabyo aramutse nkundiye. Nk'iri ngiri turyongereye mubona ko ryanditseho Deutsche Ostafrika 1913, bivuze ko iri faranga ari ryo muri Afurika ndage y'Iburasirazuba. Murabona rero mwitegereze neza ko nimuzareba mu idarapo ry'Abadage, iki kirangantego kigaragara mu idarapo ry'Abadage. Hanyuma nongeye kubereka, nabereka nk'ihera rimwe ry'icyo gihe. Murabona uko ringana. Oya, iri ntabwo ari ihera rimwe, iyi ni rupi imwe. Irupi mwajya mwumva amarupi, naryo ryakozwe mu 1904. Hanyuma nkabereka wenda uko ikindi kintu nabereka cyo ku gihe cy'Abadage. Nshaka kubereka iri nariberetse. Hanyuma nkabereka hano hari ibiceri 4, harimo ihera rimwe ryo mu 1904 na 5, amahera 10 n'irupi rimwe. Ikindi nashaka kubereka wenda cyo kitari igihe cyo ku Badage ni icyangombwa cyashyizweho n'ubutegetsi bw'Ababiligi. Icyo cyangombwa kikaba cyarimo impapuro nyinshi. Iki cyangombwa umuntu yakwita indangamuntu, yari igizwe n'impapuro nyinshi, niyo mpamvu babyitaga ibitabo by'indangamuntu. Iyo warebye nko ku rupapuro rwa 4 rero, murabona ko muri indangamuntu handitsemo mu Gifaransa no hejuru origine, bagashyiraho utudomo 2. Mu Gifaransa bakandika ngo peuplade, race, hanyuma bakabishyira no mu rurimi wanza ari Igiflama, hanyuma bakandikaho Mututsi, Muhutu, Mutwa, hanyuma ugasiba ikitari cyo hagasigara ikiri cyo. Nk'iri ni ibuku y'umuntu ari Umututsi, ubona ko ubutwa burasibye. Hanyuma bagashyiraho chefferie iyo ariyo. Hanyuma munsi bakavuga résidence à l'époque du recensement. Hanyuma bakavuga aho umuntu atuye mu gihe bamubaruraga. Teritwari yari ya Kibungo. Hanyuma chefferie ikaba Buganza Sud, sous-chefferie ikaba Rwamagana, umusozi ukaba ubanza ari Kabangire cyangwa se Irwangire, ni munyihanganire ntabwo bisomeka neza. Hanyuma ariko iruhande hakaba urundi rupapuro rwitwa certificat d'aptitude. Ibi ni ibyemezaga ko umuganga ashobora kwandika ko uri umuntu ufite ingufu, ushoboye gukora cyangwa udashoboye gukora, kugira ngo babe bagukoresha imirimo y'amaboko cyangwa ntibabashe kugukoresha. Icyangombwa rero ibya certificat d'aptitude bakavuga itegeko ryabishyiragaho ko ari ordonnance numéro 476 bis AMO 8-12 8 décembre 1940. Donc iyi rero ni ibuku yashyizweho n'Ababiligi, yaje gusimburwa n'indangamuntu tuzi ubu ngubu mu Rwanda. Nk'uko rero mubyibuka, iyi ni
ni raporo ya komisiyo y'ibihugu by'indagizo y'umuryango w'abibumbye nk'uko byanditse hano mu cyongereza. Iyi raporo nyine ikaba yaratanzwe mu kanama ka 26. Iyo raporo ikaba yarakozwe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu 1960. Mu mwimerere ikaba yaranditswe mu cyongereza no mu gifaransa. Njye nabonye icyongereza gusa. Ubushize rero twabonye ibyerekeranye n'u Rwanda. Uyu munsi nkaba nagira ngo mvuge ku Burundi mu rwego gusa rwo kugira ngo twibaze ibyo turibone ku Burundi, bidusubize ibibazo bimwe cyangwa se namwe bizabatera amatsiko, muzabashe kujya gushakisha mwibaza impamvu imvururu zabaye mu Rwanda, igihugu cyose amazu y'abatutsi agatwikwa kuva iburasirazuba kugeza iburengerazuba, kuva amajyaruguru kuva amajyepfo kugera amajyepfo y'u Rwanda, ariko iyo miriro ntigere i Burundi, nubwo ahubwo hari abanyarwanda bahungiye i Burundi bakajya gutwikirwayo, kandi u Rwanda rwarategekwaga n'Ububiligi. Hanyuma mu Rwanda hakaba nyine umurezida w'Umubiligi n'abashinzwe inzego z'ubutegetsi bose b'Ababiligi. Mu Rwanda hakaba ubwami bwaho n'ubutegetsi bwaho, ni Burundi nuko, ariko mu by'ukuri ntabwo icyo gisobanuro cyumvikana ukuntu mu Rwanda honyine ariho habaye izi mvururu. Uwaba yarumvise imvururu zo mu Rwanda kenshi yakwibwira ko ni Burundi byagezeyo. Niyo mpamvu ushatse kubibereka kugira ngo umenye ko izo mvururu zo muri 1959 zanakomeje kugeza mu myaka ya 60 ubwo iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye yageraga mu Rwanda. Aha harahunze abantu nk'abo twabonye, umubare twabonye. Izi mvuru ntabwo zageze i Burundi. Mureke rero turebe gake cyane amateka y'u Burundi. Uzabishaka nabyo yakwisomera raporo, muzi ko mbashyiriraho hasi iyo tumaze munsi, muraza kubona uburyo mushobora kubona iyi raporo, cyangwa se mukaba address email yacu mukaba mwatwandikira. Nkongera kubasaba kwihanganira icyongereza cyanjye, wumva kitavugitse neza ubwo yazisomera cyangwa se agashaka raporo yanditse mu gifaransa. Ariko ibyo nsobanura byo nibyo nta kibazo kirimo. Ubwo tugeze ku gice cya kabiri, Burundi icyo gihe babwitaga Urundi. Hano baratubwira ku byerekeranye n'iterambere rya politike kugeza mu myaka ya 59, ni ukuvuga kuva mbere y'umwaka 59, political development of Burundi up to 1959. Hano baragiye kudusobanurira Burundi before the German occupation. Baratusobanurira le Burundi avant l'occupation allemande, cyangwa se Burundi mbere y'amateka Burundi, mbere y'uko Abadage n'Ababiligi bagera mu karere k'iwacu. Hano barabyandika neza mu cyongereza bavuga ngo the ethnic composition of the population of Burundi is similar to that of Rwanda, but the proportion of the Tutsi is lower. Hano icyo bavuga baravuga ngo imiterere y'abaturage bo mu Rwanda n'u Burundi ngo imeze kimwe. Icyo bavuga gusa nuko umubare w'abatutsi ari muke i Burundi ugereranyije no mu Rwanda. Bakavuga ko 1.11% ngo ari abatwa. Mu Rwanda mwabonye ko abatwa bagera hafi kuri 1%. Abahutu bakarenga hafi 86.48%. Hanyuma abatutsi bakaba 12.39%. Socially and political, however, a fourth class should be added, and these are the Ganwa. Bano bavuga ko ari Burundi ni ngombwa ko kuri bya bice bitatu bya twabonye haruguru by'abatwabahutu n'abatutsi mu Burundi hiyongeraho abaganwa belonging to the Tutsi physical type. They are the princess of the blood royal. Abaganwa rero ne bantu ki? Ku batari babizi, abaganwa ni ibikomangoma.
ariko turaza kwisobanura neza iri jambo ry'i Burundi. Ikindi bavuga ni uko wenda abenshi muri mwe murabizi ariko nzi ko hari abanyarwanda benshi batabizi, kimwe no mu Rwanda amazina y'abami yarafite uko asimburana i Burundi. I Burundi rero amazina y'ubwami yarane yasimburanaga gutya: habanzaga Ntare yatanga agasimburwa na Mwezi, Mwezi yatanga agasimbuzwa na Mutaga, Mutaga yasaza cyangwa se yatanga agasimburwa na Mwambutsa, bikongera bigatangira. Noneho rero abaganwa babaga ari iki? Abaganwa rero abavukana bose cyangwa se abavuka kuri Ntare, umwami wabaga yitwa Ntare, bitwaga Abatare. Hanyuma abavuka ku mwami cyangwa se bakomoka ku mwami witwa Mwezi, bose n'ababanjirije bose bitwaga Bezi. Hanyuma abavuka ku mwami abami bose bitwa Bamutaga bakitwa Bataga. Hanyuma abavuka ku bami bose bagize izina rya Mwambutsa bakitwa Abambutsa. Byo ubigereranyije no mu Rwanda ni nk'uko abantu bose, ibikomangoma byose by'abantu abami bavuka kuri ba Mutara bakwitwa Abatara, cyangwa hanyuma se abavuka ku bami bose bitwa Yuhi bakitwa Abayuhi. Nuko byari bimeze u Burundi. Gusa icyari gitandukanye n'u Burundi nuko niba umwami avuyeho, abantu bose batabaga bari ku ngoma. Ni ukuvuga niba umwami yitwa Mwambutsa, ubwo Abataga, Abezi n'Abatare ntago babaga bakira abaganwa, bahitaga bitwa ngo abafasoni. Muzi ko ubu ngubu abafasoni bavuga ko ari abagore, ariko abafasoni bari ibikomangoma biri munsi y'abaganwa, kuko abaganwa bo babaga ari abakomoka ku mwami uriho ubwo ngubwo, wenda n'abamubanjirije ariko bafite izina rimwe. Hanyuma abaganwa akaba ari nabo biharira hafi imyanya yose yo mu buyobozi mu gihe cy'nibara abaganwa nibara abaganwa mu gihe runaka ari Abambutsa, ubwo nibo bihagariraga imyanya yose. Abafasoni nabo bakaba barimo bayobora, kuko nabo babaga baturuka ku bami babanjirije. Ikindi mwamenya nuko bavuga ko i Burundi hari itandukaniro cyiza cyane. Baravuga bati in Burundi the king was in theory as absolute as in Rwanda, but often he was regarded as primus inter pares among the Ganwa. I Burundi umuntu abirebeye kure wavuga ko umwami waho yicaga akiza nko mu Rwanda, ariko ntabwo ariko byaremeza, ahubwo yabaga ari umukuru mu bareshya umugeranijwe n'abaganwa bose n'ubwo ibikomangoma byose. Kandi buri gikomangoma cyose cyabaga gifite abakiyoboka, kikagira ingabo zacyo, ku buryo kumukuraho cyangwa se kumwambura ibyo kumunyaga byabaga bigoye i Burundi. Ikindi twamenya nuko mu miyoborere y'u Burundi, iyi ngoma y'u Burundi wageranye na Karinga yo mu Rwanda yitwa Karyenda, ngo niyo mu by'ukuri ntago umwami w'u Burundi we ntago ari kimwe n'u Rwanda wabaga ari u Rwanda. I Burundi ho ngo ingoma niyo yabaga ari yo cyo iri hejuru y'umwami. Hanyuma ikindi twabonye nuko i Burundi igisa n'ubuhake cyari giharitwaga ubugabire. Hano barasobanura bakagereza kuvuga uburyo bitandukanye muri raporo, avuga ngo there existed in Burundi a system of cattle holding similar to the ubuhake in Rwanda. This was the ubugabire, but it seems that its provisions were less strict and that it was in fact less binding than in its equivalent in Rwanda. Bavuga ko ubugabire mu Burundi bujya gusa neza n'ubuhake mu Rwanda, ariko mu buryo bwo kubushyira hamwe no kubukoresha bitandukanye cyane. Bavuga ko Abarundi bese ubuhake bwo mu Burundi bwasaga n'ubworoshye ugereranije n'ubwo mu Rwanda.
Uh, kimwe ngo no mu Rwanda no mu Rwanda i Burundi naho haba umubare w'abatutsi cyangwa se abahutu cyane cyane umubare w'abatutsi ntago wasaga mu turere twose ngo byashobora kuva mu ntara imwe bikaba abatutsi bari 2% hafi 3 kugera ubwo ubwo bakaba mbese 2% nko mu ntara za Bubanza wagera ariko muri za Bururi ugasanga bari hafi 30-29% muri iyo myaka nyine mu myaka za 60. Hari ikindi kintu bavuga hano nge ntazi neza wenda abazi Burundi cyangwa se ababayeyo mwamenya niba ari ukuri baravuga bati the physical characteristics of the Tutsi and the Hutu are however less marked than in Rwanda, at least among a large number of their members. Bivuga ko ngo mu miterere igaragara ku mubiri itandukano ry'abahutu n'abatutsi b'u Burundi ngo ntago ryagaragaraga cyane nk'uko babibonaga i Burundi iryo tandukaniro. Bo bakabisobanura bavuga ngo this may mean that there has been a greater degree of blood mixture. Bo bakavuga ko ibyo bishobora kuba bituruka kubera kukwivangavanga ko gushakana hagati y'abahutu n'abatutsi i Burundi. In Burundi there are more poor Tutsi than in Rwanda. Bakavuga ko i Burundi hari abatutsi benshi bakennye kurusha mu Rwanda, and they are reputed to be less arrogant and proud of their race. Hanyuma bakavuga ngo ils sont réputés d'être moins arrogants et moins fiers de leur race. Bakavuga ko mbese ngo abatutsi Burundi ngo bazwiho kuba atari abantu birata cyane cyangwa se ngo biyemere kubwo bakurikije ubwoko bwabo. There is a tradition in Burundi that the early Bami were from the Hutu and not the Tutsi. Ngo hari umuco wavuga ko i Burundi ngo abami baho ngo baba baturuka mu Bahutu ahubwo badaturuka mu Batutsi. Ibyo rero ni ibyanditse muri raporo. Hanyuma kimwe aho abadage bagereye mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko Dr Bomani yageze mu Burundi mu 1892. Hanyuma mu gihumbi kimwe mu imyaka 5 ishize umuntu kuva mu 1897 abadage bakora ikigo cyabo cya mbere bakambika bwa mbere inkambi yabo ya mbere ya gisirikare bayikora Bujumbura ahitwaga Usumbura. Bakavuga yuko misiyoni ya mbere ya Kiliziya Gatolika yashinzwe i Burundi mu 1898. Nibuke ko mu Rwanda ari mu 1900. Hanyuma mu 1912 intebe ya resident w'Ubudage iba i Burundi. Yari i Burundi iva i Bujumbura ijya i Gitega ngo ni mu 1912. Nibuke ko Kigali yari yarashinzwe na Kante mu 1908 niba ntibeshye. Imbere yuko mu ntangiriro z'intambara ya mbere y'isi yose umuguverineri w'u Burundi w'Umudage witwaga Schnie yaranditse avuga ko the history of Burundi since its occupation by German has unfortunately been unsatisfactory and is in contrast with the peaceful and pleasant state of affairs in Rwanda. Avuga ko l'histoire de l'occupation du Burundi a été insatisfaisante par rapport si on compare avec l'occupation pacifique et joyeuse du Rwanda. Ni ukuvuga ngo abadage bo bavugaga ko mbere yuko mbere muri raporo yabo bavuga ko imibanire yabo n'abarundi cyangwa se kugeza kwigarurira Burundi byabagoye cyane
kuruta binyuranye n'uko mu Rwanda byabagendekeye, ko mu Rwanda byabaye mu mahoro, ndetse akavuga ko pleasant, ko byari binashimishije mu Rwanda. Ibyo binasobanura imyitwarire uko basanze u Rwanda mu by'ukuri ibyo twabivuzeho mbere. While relations between the Mwami of Rwanda, Yuhi Musinga, and the German authorities were relatively peaceful, the situation was not the same in Burundi, where constant struggles and rivalry brought the Bami Mwezi Gisabo, who died in 1908, and Mutaga from 98 to 1915 into opposition with their great feudal lords. Ni ukuvuga ngo hano aravuga yuko mu gihe mu Rwanda imibanire y'ubutegetsi bw'Abadage yari ibanye neza n'umwami Yuhi Musinga, mu Burundi ho ngo byakomeje kuba intambara haba ku ngoma ya Mwezi Gisabo wari wapfuye mu 1908, haba ku ngoma ya Mutaga yaretanye mu 1908 agapfa mu 1915. Kuri izo ngoma zose bagiye bagirana ingorane, haba n'abo bami cyangwa se ababakomokaho. Ikindi twareba ku Burundi ku ngoma ku ngoma y'Ububirigi, nuko hano baravuga neza ngo Belgian policies in Burundi were the same as in Rwanda. Nuvuga ngo Ababirigi politike yabo yabaye imwe haba mu Rwanda haba no mu Burundi. Ibyo ntibisubiza cya kibazo twibaza hejuru, kuki imvururu mu Rwanda zitageze i Burundi. Readers should therefore refer to the section of this report dealing with that state. Nuvuga ngo umuntu usoma, abasomyi b'iyi raporo bagomba kujya kureba ibyanditswe kuri raporo bivuga uko mbese bagiye bayobora icyo gihugu. Hanyuma icyambere baravuga ati the Mwami of Burundi, Mwambutsa, who became king when 2 years old, was until 1950 assisted by a council of regents consisting of 3 members. Navuga ko umwami Mwambutsa wari wimye ingoma afite imyaka 2 gusa, yari akiriho mu 1930 ubwo Ababirigi bazaga. Ubwo navuga ngo akaba mu by'ukuri yarafashwaga n'abantu batatu mu kuyobora igihugu cy'u Burundi. Hanyuma akavuga ko nyuma haje gushyiraho inama ifasha umwami yashyizwe mu 1938. Mu 1933 muri raporo yaho bivuga yuko ndabisoma cyane kuko mu gihe bitagaragara nkaho hagize umurundi ubyumva yavuga wenda ko ari nge ubyivana mu mutwe. Bavuga ngo the 1953 annual report states that from the outset it had to be admitted that the indigenous organization of the state in Burundi was less developed than in Rwanda. Mbese bishatse kuvuga ko dans le rapport annuel de 1933, il était écrit que l'organisation indigène était moins développée au Burundi qu'au Rwanda. Mbese ko imitegekere y'igihugu cy'u Burundi yari iri inyuma ugereranyije n'imitegekere y'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Muri raporo yo mu 1939 kugeza mu 1944 bavuga yuko ngo nyuma yo kwihangana ngo ubutegetsi
bw'Ububirigi n'ubutegetsi bw'umwami byabaye ngombwa ko babisabwe, ndetse n'umwami w'u Burundi bitandukanye no mu Rwanda ko Musinga we yarirukanwe, bagombye gushyira ku ruhande kwirukana bamwe mu ba chef n'aba sous chef. Ibyo nabyo ni ibintu mwakwisomera muri iyi raporo, ariko murumva ko ku miterere y'ibihugu byombi, mu gihe mu Rwanda muri 30 mu mwaka w'1931 byabaye ngombwa kubirukana umwami Musinga bakamusimbuza umuhungu we, ibyo umuntu yageranya mu by'ukuri na kudeta, kuko ari Mutara nawe yemeye gusimbura se mu buryo bunyuranyije n'umuco, ndetse abikora no mu kiliziya, ashaka n'umugore wabatijwe, kandi ibyo ni byose atifuzaga. Mu Burundi ho umwami yafatanyije n'Ababiligi mu kwirukana aba chef n'aba sous chef batari bashoboye. Hano bagereza kwerekana imibare nk'amwe byo mu Rwanda, berekana muri bya nka bimwe twabonye muri raporo yo mu Rwanda, mu mitorere, uko abantu batoye, abo batoye niba ari Abahutu niba ari Abatutsi, byagiye bivamo, ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo mu Rwanda ibingibi uko byagendaga biba. Hano ariko bakavuga ngo there are two factors which should be noted which have differentiated Burundi from Rwanda in recent years. Ibi nibyo binge chako tureba, nuvuga ngo il y a deux facteurs à noter qui différencient le Rwanda et le Burundi de ces dernières années. Uvuga hari ibintu bibiri bitandukanya u Rwanda n'u Burundi by'imyaka mbese yegera mu 1930 bw'iraporo yakorwaga. Icyambere ndabisoma mu Cyongereza: the elimination of the Ubugabire, which was decided upon in 1957, occurred almost unperceived in Burundi, while the elimination of Ubuhake in Rwanda in 1954 had far-reaching repercussions and was applied on a large scale. Premièrement, la suppression, l'abolition de l'Ubugabire, qui avait été décidée en 1957, n'a même pas causé n'a pas été perçue comme un problème au Burundi. Alors qu'au Rwanda, l'abolition de Ubuhake en 1954 avait eu des répercussions larges dans le pays. Je sais kuvuga ngo icyambere itandukanye mu Rwanda nuko icibwa ry'Ubugabire Burundi mu mwaka wa 1957 nuvuga imyaka 3 nyuma y'u Rwanda, wenda cyo nacyo bigisobanura simbiza, ariko tuza kubona ikindi nta kibazo byateye Burundi. Ariko icibwa ry'Ubuhake mu Rwanda ryakuruye amakimbirane akomeye mu Rwanda mu mwaka wa 1954. Bishatse kuvuga iki? Hano baratangurira bavuga ngo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 1958, ku itariki ya 51 mumbabarire ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 1958, ubwo ni ukuvuga ngo twinjiye mu mwaka wa 1959, amatungo nuvuga inka 218 byari byaragabanywe mu Rwanda, mu gihe Burundi hari haragabanywe inka 700 gusa. Murumva ko ibyo nibibereka uburemere bw'Ubuhake mu Rwanda ubugereranije n'Ubuhake mu Burundi. Mu gihe Burundi ho mu mpera z'umwaka, umunsi wa nyuma w'umwaka wa 1958 mumbabarire, mbere yuko twinjira mu mwaka wa 1959, hari hagabanywe gusa inka 700 cyerekana batari bagatangira, ariko mu by'ukuri ubwo bishatse kuvuga yuko iyo systeme y'Ubuhake yabo, ubugabire bwabo butari bwinshi cyane bigeranije no mu Rwanda. Mu Rwanda ho hari amaze kugabanywa inka zigereye ku 220.
icya kabiri gitandukanye u Rwanda n'u Burundi rwo muri iyo myaka, bana baravuga ngo secondly the question of the tribal centers had always greatly excited opinion in Burundi. The four tribal centers in Rwanda, Burundi, Usumbura, Gitega, Nyanza-Lac, and Rumonge, all situated in Burundi, were endowed with a special regime. Ikindi cyatandukanye Rwanda n'u Burundi nuko amacentre yose atari mu maboko ubutegetsi bw'u Burundi cyangwa se bw'u Rwanda butabaga bufitemo ubushobozi. Ayo macentre yose uko yarane, yaba umujyi wa Bujumbura, umujyi wa Gitega, umujyi wa Nyanza-Lac n'umujyi wa Rumonge, yategekwaga n'Ababiligi gusa. Nta umwami w'u Burundi n'abamuhagarariye n'abashefu n'abasoje batabaga bafite ubushobozi. Byose byari i Burundi. Bityo rero bigakurura ikibazo gikomeye hagati y'Abarundi, y'ubutegetsi bw'ubwami bw'u Burundi n'ubutegetsi bw'Ababiligi, kuko bihoraga bifuza yuko umwami nawe yagira ubushobozi. Kuba rero bitari mu Rwanda ibyo nta kibazo byateraga Abanyarwanda, byarabatandukanye. Hanyuma dusubize rero cya kibazo kiregeranye na les événements politiques de 1959 et les débuts de l'année 1960. Donc, political events of 1959 and the beginning of 1960. Turebe impamvu i Burundi nta byahageze. At the end of December 1959, Mr. André Ndabibona, speaking to the Mwami on behalf of the sub-chiefs of Burundi, complained about certain chiefs whom he accused of treating the sub-chiefs as slaves and of committing numerous abuses. Nukuvuga mu mpera z'ukwezi kwa 12 1958, uyu mugabo witwa André Ndabibona avuga mbese yabwiye umwami avugira abasushefu bose, arega abashefu bamwe ngo bitwara mbese bahinduye abasushefu nk'abacakara babo kandi bakabakorera ibikorwa bimwe by'agasuzuguro n'iyicarubozo. He requested that the status of sub-chiefs be defined, that their remuneration be improved, and that they be assured of representation in the High Council of the States. Mbese agasaba yuko amategeko agenga umurimo w'amasushefu yasobanuka, umushahara wabo ukiyongera, kandi bakagira abahagarariye mu nama nkuru y'igihugu. Mu kwezi kwa mbere 1959 hari ibaruwa yanditswe Abahutu n'Abatutsi bifatanyije b'Igitega boherereje umwami bamagana ukwiharira k'ubutegetsi kw'abaganwa mu gushyiraho abategetsi mu myanya myinshi itandukanye y'ubutegetsi, cyane cyane mu mashefa. But it was mainly the arrival of the working group in April 1959 which provoked a considerable political activity by the customary authorities, and in particular by the High Council of the State. Mais c'est principalement l'arrivée du groupe de travail en avril 1959 qui a provoqué considérablement ou une activité politique considérable pour l'autorité indigène, en particulier le Haut Conseil du pays.
twongere twibukiranye iri tsinda ry'akazi ryari ryoherejwe n'igihugu cy'Ububiligi ryari rije kumara mu kwezi kwa kane mu 1959. Ni ukuvuga ngo ubwo bateguraga ubwigenge bwa Kongo muri 1960, iri tsinda nabwo ryaje mu Rwanda kureba aho u Rwanda rugeze, niba mbese mu rwego rwo kuzategura ubwigenge bwaho. Ibi rero nabyo byashajeje abantu cyane. In his speech of 23 April 1959, made on the occasion of the working group's visit, Mwami Mwambutsa, introducing the draft constitution for Urundi, began by recording that the states of Urundi and Rwanda were entirely separate and that each must be allowed to develop according to its own aspirations. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Dans son discours du 23 avril 1959, fait à l'occasion de l'arrivée, de la visite du groupe de travail belge, le Mwami Mwambutsa a introduit une constitution, un embryon de constitution du Burundi. Il a commencé par rappeler que le Rwanda et le Burundi étaient séparés et que chacun devait être autorisé à se développer par rapport à ses propres aspirations. Mu by'ukuri muri imbwirwaruhamwe y'uyu Mwami Mwambutsa yavuze ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane 1959, ubwo iri tsinda ry'Ababiligi yaza kwiga imiterere y'u Rwanda n'Uburundi bategura nyuma y'uko Kongo izigenga umwaka uzakurikiraho. Mwambutsa aba yaravuze ati twebwe yazanye na constitution rwose reba igihugu itegeko nshinga reba igihugu cy'u Burundi brouillon, integura mushinga, ndetse yibutsa ko Rwanda n'Uburundi ari ibihugu bitandukanye kandi ko byagombye kwemererwa ko buri gihugu gitera imbere bitewe n'ibyo cyifuza ku bwacyo. Aha rero ahita hakana, he protested against the United Nations recommendation that the administering authority must try to merge. Ahangaha rero ahita hakana cyane icyifuzo cy'umuryango w'abibumbye cyashaka ko u Rwanda n'Uburundi biba igihugu kimwe, the two states into a single entity, and maintain that such a course was impossible at the present time. Atari kuvuga ko u Rwanda n'Uburundi bidashobora kuba igihugu kimwe ukurikije kwemeza ibyo bintu ari bidashoboka. Ibindi muzabyisomera. Ikindi hano baravuga ngo pending the result of the working group's visit, the relations between the Burundi customary authorities and the Belgian administration remained excellent, in contrast which the situation in Rwanda was. Hano baraduha igisobanuro kimwe aho ati mu gihe iryo tsinda ry'Ababiligi ryazaga mu Rwanda, imibanire hagati y'ubutegetsi bw'Ababiligi n'ubwami bw'u Burundi yari imeze neza cyane, binyuranye nuko yari imeze mu Rwanda. Mu kwezi kwa 11, in November 1959, the King of Belgium invited the Bami of Rwanda and Burundi to go to Brussels for an audience on 9th November, the day before the government statement on Rwanda was issued. Mu kwezi kwa 11 1959, umwami w'Ububiligi yatumiye umwami w'u Rwanda n'u Burundi kuza mu Buruseli mu Bubiligi, kuko ubikurije rya tsinda ryari yakoze kakanama kari kaje mu Rwanda k'Ababiligi kuza kureba mbese mu kurwana mu Burundi bimeze mu byo gutegura ibyo bihugu. Umwami w'u Burundi yemeye kujyayo,
umwami w'u Rwanda nyuma yo kubyemera arabihakana, avuga yuko we ikimuraje ishinga ari umutekano wo mu Rwanda. Nubwo rero ngo ya mibanire mibi nayo iba iriyongereye. Indi tariki ni itariki yo ku 13 z'ukwezi kwa 11 1959, aho the residents of Burundi decided to place several chiefdoms in the north of Burundi under military operation to protect Burundi against attacks by armed bands operating from Rwanda. Kuri iyi tariki ya 13 mu gihe mu Rwanda amazu yari mashya, ubutegetsi bw'Ububiligi bwashyize mu masheferi yose yari yegereye yo mu majyaruguru y'Uburundi yari yegereye u Rwanda, bahashyize abasirikare, bahinduye zone militaire d'opération militaire, bahashyira n'abasirikare kugira ngo gushya kutazambuka imipaka y'u Rwanda ukajya i Burundi. Icyo ni igisobanuro kimwe, nubwo bavuga ko hari twabibonye kandi hejuru ku itariki ya 10 cyane no ku itariki ya 10 umwe mu bayobozi ba Prosmari yiciwe i Burundi aho yari yarahungiye. Bakomeza tuvuga ati the earliest political parties of Burundi date back the September-October 1959. The first manifesto of the Parti de l'Unité et du Progrès National du Burundi, UPRONA, or Abadesigana b'i Burundi, founded about this time, demanded internal autonomy by January 1960 to pave the way for independence, the establishment of democratic institutions within the framework of hereditary monarchy, elections on the basis of universal male and female suffrage, the economic development of the country, the promotion of social welfare, the advancement or the advancement of education with larger state participation in its organization and policy, and the creation of a University of Burundi, and so on. Nuvuga hano bakatubwira ko mu gihe kimwe mbese na UNAR yo mu Rwanda mu kwezi kwa 9 no kwa 10 mu 1959 nibwo habonetse manifeste ya mbere y'ishyaka rya UPRONA Abadasigana b'i Burundi, ryasabaga nabyo nk'ibyenda kumera kimwe rwose na n'ibya UPRONA, nubwo bavuga ngo bashakaga independence mu kwezi kwa 1 mu 1960 mu myaka imbere y'u Rwanda, mbese bakavuga ko habaho ubwami bushingiye kuri itegeko nshinga n'ibindi byo muzabyisomera. Nyuma rero haje kuvuka ishyaka ryitwaga Union Nationale du Rwanda au Burundi. Iri ni ryo shyaka ryonyine nabonye ryashyigiraga u Rwanda n'u Burundi, ryitwaga UNARU. Nabyo riza kubaho hagati y'ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 1959. Habaye ngo ikibazo gikomeye mu binyamakuru, ubwo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 bamwe mu bahagarariye amashyaka y'abahutu yo mu Rwanda ni Burundi bakoze ibaruwa bayandikira Minisitiri w'Ububiligi ushinzwe Kongo na Rwanda Burundi, bagaragaza mbese nk'imwe twabonye hejuru ko bumva batishimiye mbese uko ibihugu byabo byabona independence mbere yuko habaho demokrasi. Iyo baruwa rero yaje gutangazwa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 mu kinyamakuru cyitwaga Temps Nouveau d'Afrique. Twabonye approximatishaga imitekerezo byayo, cyateye ibibazo bikomeye cyane i Burundi, kuko ho baravugaga bati ndaya kwisa mu Cyongereza, it was implied that in fact there were no nationals of Burundi among the signatories
the signatories of the original letter, and that since caste did not exist in Burundi, the Hutu-Tutsi problem did not arise. Ngo hano bashobora bavuga ko mu bantu bari basinye rwa rwandiko nta muntu ufite ubwenegihugu bw'Uburundi wari uburimo, kandi ko mu Burundi ho nta imiterere y'ubwoko bwaho itameze nk'iyo mu Rwanda, akaba nta kibazo gihari i Burundi, hatari ikibazo cy'ubuhutu n'ubututsi i Burundi. Nubwo wa mugabo witwaga Mahoza yaje kwandika akavuga ko ni Burundi naho hari ikibazo cy'ubuhutu n'ubututsi, nyuma mashyaka y'u Burundi abahutu n'abatutsi baje kwandika bavuga yuko ikibazo bafite atari ikibazo cya hagati y'abatutsi, ahubwo ari ikibazo hagati y'abakire n'abakennye kigomba gukemuka. Mu kwezi kwa mbere 1960 nibwo ishyaka PPP, Parti du Peuple de Burundi, ryavutse. Haza kuvuga irindi shyaka ryitwaga Parti Démocrate Chrétien du Burundi, ari naryo ryavuyemo uwishe Prince Louis Rwagasore, bamwicishije nuko urubanza rwaciye icyo gihe, PDC, and other parties to be mentioned later. Ayo mashyaka rero baza kuyavuga nyuma. Ikindi nababwira nuko abarundi bo bateguriye hamwe memorandum yo kuzerekana mbese bo ibyo bashaka mu gihe igihugu cyabo cyabona ubwigenge, abahutu n'abatutsi, amashyaka yose. Hanyuma bakaba barakoze ibice bibiri by'amashyaka bitewe n'uburyo amashyaka yumvikana cyangwa se ahuje ibitekerezo, cyane cyane ko hari amashyaka menshi tuzaza kubona asumbiye ayo mu Rwanda. Noneho bose baza guhuriza mu bitekerezo byabo ku byerekeranye n'ubwigenge bucagase na la nationalité burundaise, byerekeranye na demokarasi, byerekeranye no gushyira abarundi mu nzego z'ubutegetsi, byerekeranye n'amashefri, ibyo bagumana n'ibyo batagumana, ibindi nk'ibyo. Ku itariki rero ya 3 z'ukwezi kwa 2 1960 inama nkuru y'igihugu cy'u Burundi yemeje yuko izaba ubwigenge bw'u Burundi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 6 1960. Ikavuga yuko hagomba kubaho inama izaba irimo abahagarariye amashyaka mu buryo bunyuranye, kandi abaye amashyaka yose akayihuriramo uko yari ari i Burundi. Hanyuma iyo nama nkuru y'igihugu ikavuga ko baziga kuri ibintu bikurikira, ko haba amatora, nuko abantu bakora mbese ukwiyamamaza, amatora mu rwego rw'amaprovince, amatora y'itegeko nshinga n'ibindi, no gushyira guverinoma n'inama na za parlement n'ibindi byose. Hanyuma bakanavuga mbese uburyo ubutegetsi ababirigi bazabusubiza bene abarundi. Mu gihe rero iyi komisiyo yari mu Rwanda, bavanga situation in Burundi at the time of the mission's visit. Mu by'ukuri uko byari bimeze Burundi ntago ariko byari bimeze mu Rwanda, kuko i Burundi ho basaga nkaho ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ubwacyo kitari kimwe n'ikibazo cy'abahutu n'abatutsi mu Rwanda. Uko mu Rwanda ho imvuru ntabwo umuntu abyita imvuru gusa, ni imvuru n'intambara n'ubwicanyi budasanzwe byari byabaye mu Rwanda. I Burundi ho abantu bari bashyizeho amashyaka, yego hariho amashyaka amwe abugamiye ku cyangwa twari ko amashyaka menshi yari arimo abantu bose, kandi ayo mashyaka yari yiteguye. Ikindi nuko icy'ingenzi gitandukanya u Rwanda n'u Burundi nuko ubutegetsi bw'u Burundi n'abarundi bari babanye neza n'ababirigi, ku buryo byaboroheye kugira ngo mbese ibyo bifuza kugeraho babigire mu mahoro, bitari kimwe no mu Rwanda, aho mu Rwanda ubutegetsi bw'u Rwanda bwari buhanganye n'ubutegetsi bw'ababirigi mu by'ukuri
kandi umwami wari uri icyo gihe yari amazeho igihe, ni ukuvuga umwami Mwambutsa yari amaze imyaka irenga 40 ari ku butegetsi, mu gihe mu Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yitabye Imana ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi 1959, agasimburwa n'umwami utumvikanyweho n'igihugu cy'Ababiligi, nawe mbese agasa naho asa n'uwigomeka ku butegetsi bw'Ababiligi. Mbona ko ku mwami w'Ubabiligi amutumiza akanga kujyaho ngo arita ku mutekano w'Abanyarwanda kandi atari nawe ushinzwe mu by'ukuri, nabwo bisa naho bigaragaza neza imyitwarire y'ubutegetsi bw'Ababiligi, imyitwarire ya UNAR, imyitwarire y'umwami w'u Rwanda basaga n'abashyamiranye, ku buryo mu Burundi byagenze hagiye no kuba ingorane. Rero dusanga ko mu Rwanda no habaho na ziriya ntambara cy'umuntu yakwita mu gifaransa la guerre civile, yo gutwika amazu y'abatutsi mu gihugu, kubasenyera, hakaba n'ibibazo by'impunzi mu gihugu, ndetse abantu batangira no guhungira mu gihugu biramamba, ahubwo abantu bahungira i Burundi, kandi guhungira i Burundi nyine ntabwo igihugu cyari kimwe cyose, ntabwo bavuga ngo nk'uko abantu bahungiraga i Kigali no muri za misiyoni. Murebye rero umubare w'amashyaka yari ari i Burundi, hari amashyaka menshi cyane: Union Nationale Africaine du Rwanda au Burundi, UNARU, Unité Progrès National UPRONA, Parti du Peuple PPP, Parti démocrate chrétien PDC, Mouvement progressiste du Burundi MPB, Union démocratique paysanne UDP, Voix du peuple Murundi VPM, Démocratie nationale du Burundi DNB, Parti démocratique des jeunes travailleurs du Burundi et Parti démocratique rural PDR. Noneho ko hari amashyaka menshi cyane. Iyi mitekerezo yarendaga kumera kimwe, kuko hari abavugaga bamwe independence, abandi bakavuga demokarasi. Hari amashyaka amwe nk'ibi bavuga ishyaka bango UNARU, mu by'ukuri ryabaga rigizwe n'abaswahili, Swahili and Africans from Uganda, babaga bari mu Rwanda no mu Burundi. Hano bavuga ko ngo ishyaka ryari rishaje cyane gusumba yandi ryari Parti du Peuple. Voilà. This part seeks the support of people, that is, the unprivileged, whether they are Tutsi, Hutu, or Twa, and has set as its goal the liberation from the Ganwa yoke. Iri shyaka rya PPP ngo bavuga ko ryari ishyaka rishaje, nubwo bavuga ngo ryavutse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere 1960, kandi iprona baratwese ko yatangiye kuba mu kwa 9 no kwa 10 1959, ubwenda ni mu buryo bwo kwemerwa n'amategeko. Ngo ryo ryaharaniraga gucungura mbese abahutu n'abatutsi bakennye, bakabavana mu buhake cyangwa se ubugabire bw'abaganwa. Ibyo muzabyisomera. Icyo nashakaga kurangirizaho ni mu by'ukuri iyo nitegereje neza nkareba nkamenya twabonye amateka y'u Rwanda, tubona ko byagiye bigenda, umuntu agenda arushaho gusobanukirwa neza impamvu igihugu kimwe nk'u Rwanda n'u Burundi byatandukanye, ndetse tugakora ibintu mu buryo butandukanye. Mwabonye rero yuko icy'ingenzi nashaka kubabwira uyu munsi ari uko imvururu zabaye mu Rwanda mu 1959 kuva mu kwezi kwa 11, izo mvururu zitigeze zigera i Burundi. Akaba ariyo mpamvu kuvuga gusa ngo ni ikibazo hagati y'abahutu n'abatutsi ntibihagije. Kuvuga ko ari ikibazo cy'amashyaka mu Rwanda nabyo ntibihagije. Kuvuga ko ari ikibazo cy'Ababiligi gusa nabyo ntibihagije, kuko Ababiligi nibo bategekaga u Burundi n'u Rwanda. Kuvuga ko Abarundi mbese abazungu baduteranije ntibihagije nabyo, kuko ubu wenda Abarundi nabo basigaye bavuga ko abazungu babateranije, ariko muri icyo gihe ku byerekeye bya 1959
nta kibazo, nta makimbirane yabaye i Burundi kandi nta mupaka mu by'ukuri wari uhari. Ku bwanjye rero nkaba nagira ngo icyo kibazo tugicumbike kuko tuzakomeza kukiga kandi akaba ari ikibazo gikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Icyo tubonye gusa ku Burundi nuko nkuko nabibabwiye, Uburundi budufasha rimwe na rimwe gusubiza ibibazo twibaza, kuko hari umuntu washobora kwicara akavuga ati mu 1999 Abahutu n'Abatutsi baricanye mu Rwanda n'u Burundi. Ntabwo byaba ari byo, ku Burundi ntibyahageze, kandi nyamara u Rwanda n'u Burundi byari igihugu kimwe, nta mupaka wari uhari. Niba munabyibuka neza, umwami Mutara Rudahigwa yatanze yagiye kwirebera filime i Bujumbura kuko niyo yari kapitale, niyo yari Kigali y'ubu ngubu, niyo yari kapitale y'u Rwanda n'u Burundi, niho hari ibintu byose. Nkaba nagira ngo rero mbashimire kuri abakurikiye isomo ry'uyu munsi, nkuko mbibibutsa. Icyo nashaka kureba gusa kugira ngo mbereke nuko ndangiza, Abanyarwanda n'Abarundi bose ariko ubashyize hamwe mu 1960 bari 4,4,600,000. 4,4,600,000. Ubu bararenga, bikubye inshuro 5, barenga bose 22,023,23. Icyo gihe nabwo avuga ko u Rwanda n'u Burundi ngo ari ibihugu bifite ubucucike bukabije kandi ko bikeneye cyane, ndetse ngo n'ubutaka bw'u Rwanda n'u Burundi akaba ari ubutaka bukennye cyane. Ibyo nabyo bimenye, akaba ari ibihugu byarangwaga n'inzara z'urudaca. Ibyo rero akaba ari ibyavugwaga iki gihe nk'uku nguku. Ikibazo gikomeye cyane nane mugomba guhamya mu mutwe na n'ubu mu Rwanda no mu Burundi kikiriho ni ikibazo cya politike cy'imitunganyirize y'ubutaka. Ko bavuga yuko nicyo ndangirizaho, questions of land tenure. Problems connected with the land tenure system in Rwanda Burundi are twofold. Firstly, the country is overpopulated and overstocked. The resulting lack of cultivable land and pasture land is all the more serious for the fact that most of the land is of poor quality. Ikibazo cya mbere nuko ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bituwe ku bucucike burenze ubwoba, ku buryo itandukaniro ry'ubutaka buhingwa n'itandukaniro ry'ubutaka buragiraho bese biteye ibibazo bikomeye, ko nta tandukanirizo rihari mu by'ukuri. Ubutaka buhingwa n'ubutaka buragiraho inka, bwaragirwagaho inka, bwari buvangavanze. Ibyo rero bigatera ikibazo, kandi ku byerekeye n'imicungire y'ubutaka, kandi ubutaka nabwo bukaba bufite atari ubutaka, ari ubutaka bw'ubukene mu by'ukuri, atari ubutaka bwera. Ikibazo cya kabiri, this customary land tenure system is very complex and is the basis on which the social and political organization of the country rests. Changes in it affect and are affected by the social and political development of the people. Deuxièmement, le système culturel de gestion de la terre est très complexe au Rwanda et au Burundi, et il est la base de l'organisation politique et sociale des deux pays. Le changer affecte le développement social et politique du pays. Iki nicyo kibazo rero nkeka ko Abanyarwanda n'Abarundi batigeze bumva, gisobanura ibintu byinshi ntashaka kuvugaho uyu munsi,
ni ikibazo cy'ubutaka mu Rwanda no mu Burundi. Kubera ko abantu bavuga ibintu byose bitandukanye, ubuhake bushingiye ku nka, ariko nta na rimwe bigeze ahantu bategeza ku kibazo cy'ubutaka. N'uburyo Abanyarwanda n'Abarundi babona ikibazo cy'ubutaka, kandi ikibazo cy'ubutaka mu Rwanda ni ikibazo cy'umuco n'amakimbirane nacyo menshi, cyane cyane ko turi benshi. Nkaba mbashimiye rero, ubwo tuzongera ubutaha mu isomo rikurikira. Iyi raporo nk'uko nabibabwiye ndayibashyirira muri yarangije no kuhajya, mushobora kuyisoma cyangwa se mugashaka raporo yo mu Gifaransa, namwe nk'uko nabibabwiye, nk'uko tubibona muri raporo z'umuryango w'abibumbye. Maze rero nkaba mbashimiye kudukurikira, ubwo naho isomo ry'ubutaha. Murakoze, ciao ciao.